odnosno zadatak glasi: jedna prodavnica je prodala duplo više višnja tokom popodneva nego tokom jutra. Tokom cijelog dana prodato je 36 kg. Koliko kilograma je prodato posle podne? Naravno, ono što je najbitnije u prvom trenutku da uradimo jeste da podvučemo informacije koje su nam bitne. Ono što znamo jeste da je prodato duplo više višenja tokom popodneva i da je ukupno prodato 36 kg. Naravno, mi ne znamo koliko je prodato ujutro, pa ćemo u tom slučaju označiti taj iznos kao x. Ako na taj x dodamo duplo više, onda će to biti 2x. To znači da je ukupno prodato 36. Naravno, ja volim matematiku da radim logički, pa tako ću i da objasnim. U ovom slučaju imamo jedan izraz, odnosno jednačinu koja je po svojoj suštini tačna. A ta jednačina kaže da ukoliko imamo nekakav broj i ukoliko ga dupliramo pa to sve dodamo zajedno, imamo ukupno 36. Iz ovoga sledi da je x plus 2x, odnosno x plus 2x jednako 3x, da je jednako 36. Naravno, malo pre sam rekao da je svaka jednačina istiniti iskaz, pošto ćemo takvoj čitavoj priči i pristupiti. Ovo znači da imamo nekakav broj koji množimo sa 3 i on nam daje 36. Mi smo do 36 došli množenjem, što znači da bi otkrili koliko je x, mi moramo da podelimo ovo s 3. Međutim, ono što je bitno i kako se ovdje to radi često jeste da mi moramo da podelimo i sa druge strane sa 3. A to je zbog toga što je ono što nam je dato na početku bio istiniti iskaz koji kaže da je leva i desna, koji kaže da su leva i desna strana jednake. Ukoliko nešto promenimo sa druge strane, mi moramo da promenimo i sa strane koja se nalazi sa suprotne strane jednakosti. To znači da moramo da podelimo broj sa obe strane, odnosno sa 3. 3 podijeljeno sa 3 je x samo i 36 podijeljeno sa 3 jeste 12. To znači da broj 12 jeste jednačina, odnosno broj 12 jeste iznos koji čini ovu jednačinu tačno. Sad ću ovo odraditi na engleskom tako da bi svi mogli da pratimo.